Evo, pozdrav ljudi, da vam se javim, da vidite čime se bavim i šta radim ovih dana. Znači, već drugi dan raspravljam Renaultčeka, odnosno Renault Campus 5. I šta nam je bilo? Bilo nam je da nam se radi zamjena kvačila i znači komplet zamjena i mijenjanje, znači komplet getribe. Ovdje se sve može vidjeti. Tu sam sve raskopusao, odnosno morao otpajati, komplet spuštati cijelu mašinu dolje, sve, cijeli most komplet, da bi uopće mogao sa getribom napraviti bilo šta. Inače, autić je solidan i to sve služi dobro i prezadovoljan sam sa njim, tako da je zamjena getribe prava sitnica što se toga tiče. Rekao zašto malo ne bi i on dobio nove zupčanike i moram poluosovinu mijenjati jer ne znam, ovdje tu je manšeta otišla i ispalo je dolje mast, te se čuje i to, a vjerovatno ima i malo lufta u ovome zglobu, a ovaj zglob se ne može posebno mijenjati. Jest ovdje neko zadebljanje i to, ali na desne strane nisam mogao. Ovdje je samo manšeta otišla, tako da, no dobro, bude poslužila za nešto drugo, tako da eto, to vam je otprilike to. Inače je 1.6 dizel, dosta dobro se drži auto i sve to, tako da zadovoljan sam u svemu tome. Napravio sam 40.000 km bez ikakve, od kad sam ga kupio. Plaćen 400 eura, tako da eto, bitno da se održava i drugo nema šta biti. Ovdje sam menjao već poluosovinu, ovu desnu novu. Jedino što bi se ovdje trebalo riješiti, a to je ova maščoba i mast sa ovoga sa motora, tako da eto, ovo mi je bilo jučer i prekjučer radno mjesto. Tu je stol, tu je getriba, tu je korpa i lamela, tako da
Ovo sam neko iz garaže izvadio kao da bude poslužilo, međutim ovdje jedan feder fali, to tek sad vidim, tako da ne znam šta će biti s toga. Uglavnom, prije mi je curilo ulje iz getribe, ovo je donja strana getribe, međutim jučer dok sam skidao sam otkrio da je tu pukla, tako da smo otkrili problem curenja ulja, tako da se nadam da kad bude, mislim ono, i pošto je ovdje dobilo, ovo je sve puno ulja, znači da je negdje probijalo ulje unutra i to, znači, a to je većinom bi mogao biti ovaj semering, jer sa one strane nema šta biti, tako da ovdje je sve suho, tako da ja mislim da pošto je curilo iz getribe, vožen je po polju, vožen je svukut, već su na njemu novi diskovi, novi ovi ležajevi kotača, sva 4, auspuh, diskove sam nametao, pakne zadnje sam nove nametao, sad ću mijenjati krajnike i ventile budem, štelovo ventile i odnosno Bosch pumpu i ventile sad i ovo tu, znači sve mijenju i to, tako da nadam se da više ne bude ulja po cijeloj mašini, tako da bi mi mašina trebala biti čista i to, tako da se nadam da bi to trebalo onda biti kao tvornički. Inače, šta se tiče auta, iznutra je više manje ko novi. Dobro jest da je ono sad malo uprljan i to sve, ali ono, da, menjao sam siceve, sam stavio od Citroena C4 2018. godinu, tako da je i to ono, udobnost voziti po svemu tome sudeći, a nema ni prelošu ovu izolaciju iznutra, pa ono, je prihvatljiv i za dužu vožnju, međutim samo za 2 putnika, probali smo je sa 4, međutim od pozadi se putnici malo trebaju stisnuti, pa nije baš ugodno za voziti i to. Eto, da vam se javim čime se bavim i to šta se radi u životu mom, tako da do sljedećeg javljanja pozdrav, a to će biti negdje dok će Renaultček biti sklopljen, tako da vidimo se.